Kepan tahu tu na. Ini cube square je tahu na. Square and cube je tahu tu na. New topic. Simplification बोलो तो Simplification IPP के जावा IPP की संगजी हम BODMAS ना BODMAS 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 I okay from left to right he order it's on order of preference na I love that it's pivot something bracket चला ना bracket yang cuma sepena first bracket solve masuk dena abana second bracket sunga mo solve dena abana third bracket kita cuma cala na of hi piham multiply dena cho of multiply dena multiply hi piham multiply cala na multiply nium la ho cuma sadam preference pida of piham masad cho abana division ki kauna addition abana subtraction addition abana subtraction na minus BODMAS ka kata bracket sunga solving abana basic biata basic to suppose addition subtraction in pante addition teliti bolde hum plus lana addition and subtraction in panate addition in panate plus hai par waleti bolde hum question chote ka banga 120 plus 240 kabala lete ka bolde hum ka plus ingale ama sa choi tai 120 plus 240 ti chalo na ta school aya abana nukha la nunga para insul 0 to 0 gobla 0 carry over lo 4 plus 2 gobla 6 abana 2 plus 1 gobla 3 360 chalo na is equal to 360 banga exam IT na bolde ham na khod lo re ta cha exam IT boldam tele ta bol ta lo din 360 ko ti boldam tele no thima ya wata che nunga pa nen simla chen thum chala na thum 3 digit chala na same digit to tera bai pingai lo na ale same digit ya la chun digit place bone the 2 plus 1 khojar ham 3 chalo na abana 2 plus 4 khojar ham 6 360 na dam ale ken kan se na chipra ta chi en gati ham tele bata chu alo le hetin mi cha to exam ta fa le tin mi cha to digit ke to chana ne non denga le na add number in same digit place na same digit chukiti ko bolam te lama sa pena hichi digit na 3 digit tam pen chala na 3 digit la hi pile pi ma 1 to 2 chuna ala 1 to kanu thema ko la 1 bana hi pi ma thilnium chala na 1 bana nium le pi dam 100 hisab ta chuna unit boke ala na 2 la hi 2 position e 200 chalo na 100 to 200 chiko ko bezan ham 300 ka zir ta na abana hi e chapa ki ta abana ni na pa he 2 digit na to che ni na pa the 4 digit na chalo na 2 plus 4 che pe ham 60 zawa 0 digit zar mam khat on jala na acha jala 60 bana khat acha na to 0 ma cham telo to tela answer to 03 360 hitin na long thima mana calculate dan na acha ji do ne na bala question kan sir di namam ha am tina ba handa touch calculate digit by digit na padam alle
addition to subtraction, addition and subtraction to take bang mong so no addition and subtraction ala take up bang chu addition chu rules appear the tay mind not mind calculation to mind calculation na mind calculate the done step 1 se appear the ama se pena find largest digit na largest digit tam pen hong to tazo to thum che ya chi ma cha boilo pi chala na abana ani na che pi ham add or subtract na add or subtract same digit na or add or subtract number in same digit na number in same digit abana cho add 0 na add 0 in remaining number che can explain phala ne on the remaining number bisa step thumne ukhana na mind calculate dan ele simple linga bolenga 10 plus 32 320 plus 420 plus 1 katile pham kabama second cha mina ka calculate design cha find the largest digit is the largest digit pham the largest digit chala na aban add or subtract in lopi la minus un lo ya cha add ka body chala na add same number in the digit cha add number of same digit na ala chala la 3 to 4 boge digit ki bangam largest digit ka hana le na 3 to chai 3 to ka bola la kalun thema pe ka tiam 3 ka 0 chala na abana remaining of 8 0 in remaining number so chai remaining number pe mam nium chana remaining number abana chala 4 ahela remaining number ka bola la kalun thema cho 300 to 400 ka kama le jat ta kalun thema ka gop cho cha ka ji thoyan he thina dewa na 700 ta chala na abana cho 3 digit ki chai ta chana abana 2 digit cc bo ka de ki de cho chi 1 digit chi don ngai lo na 2 digit abana chang hi 2 digit ta chana chang 2 digit na 2 digit cc ka bole 10 20 40 2 digit cc ji don 10 abana cha hi 2 digit pham 20 abana cha 2 digit pham 20 chana 20 to 10 ko ma le jat tam 50 2 digit ya cho digit ni chang bo nung apana 05 50 na abana 1 digit changa mam jiban um chuna choi 1 digit um so ke 1 0 na 0 plus 0 plus 0 plus 1 chapam answer chapam 751 ha jian ta kon apai monam che ipira his concept he thio na lengai apai monam ja kan helon ni cho as a example la phat kin yi lo yana no example le achum bia 320 plus 420 ta question ka ji ka cha phat tam pai ka chai ta chala na he thema na ji chan tam ele ichma ma him bolat cha minus bolat itir tam le minus ka bola le itir tam largest digit je pam chide ni chala na chide ni la digit anu kha pe ni pi ham 3 to 4 chala na 3 to digit thumna pa bo ve la ni te ni focus it no digit thumna pa bo ve to 3 to 4 velatun ipam 3 to minus 3 plus 4 che pam 1 chana minus 3 plus 4 ko pam 1 ajit 4 minus 3 chana na 1 hile remaining acha pick up bole gatiam 8 0 in the remaining number na 0 ni ko koire chana na it's a 20 to 20 ma cho 0 ni ko koire ta cho boilo pe so 3 digit pa bo ka ba na abana 2 digit pa kan ba ta 2 digit pa ppm 10 chalo na
10 abana 10 minus ipham je 20 plus 20 minus 20 to plus 20 je pham 0 chukod to 10 bom da chuna chino 2 digit lo na 10 masanga pham plus na imacham lo plus na chai 10 bo sem de ye chu minus 20 chalai to plus 20 chai ki ka thata na abana 10 digit ki chata abana unit digit la 0 0 0 1 na 1 ke na le pham je plus minus imacham lo ki chalo na it's minus plus chai ki ka thata chalo na plus ta chalo na 1 1 1 dam ta khud dan chon he thema na mai na calculate de chanaw che minus z nai pote plus z utel oh no confused me let's say 4 5 2 1 0 plus 5 1 7 0 minus plus 250 plus 20 चला calculate दिलेती calculate हम कब बोलिंग वाले 2 digit 3 digit 4 digit 5 digit चलो ना 5 digit पाए कब कज़ियाले पी हम जे 10,000 10,000 40,000 चलो ना कलों थे मात्र 40,000 ता चलो ना 40 खतनी थुम तेरा सिना का किसी एवं भी अब आना 4 digit ना पाए बना तो खतनी थुम ली खनी थुम ली चपाय हम के बोर्ड ता ना अब आना खनी थुम चला हम खिंगलो ना प्लस में ये 5 plus 5 चपे हम 10 ना 10 बना 0 जा हम थुम खनी थुम ना 10 बना 0 थुम दिला खनी थुम बना 10 निला हम खिंग कितना चना जा अब आना जो 3 digit ना बता 3 digit बता चलो चे 2 1 3 चला हम लो ना 2 plus 1 हो जान हम 3 plus 2 जान हम 5 बना remaining number जान हम 0 नियम है ना अब आना 5 चुना जा दिताम अब आना 10 digit ला 10 digit ला खात नि थुम लियम चुना 1 plus 7 हो जान हम 8 ना 8 plus 2 10 10 plus 5 हो जान हम 15 बना 0 हम दिचला ना 15 बना 0 हम दिचला ना 0 खात 15 जा इंदी ना ना 2 plus 5 हो जान हम 7 plus 7 14 plus 1 15 ना अब आना 0 यूनिट डिजिट ना है ना यूनिट डिजिट मचाम लो या तो 0 बोंगाई तो लो ना 5000 0 5 6 0 5 50,650 ya halo piso na aja pala tana bo hum cha no ele suppose naji don nam to ka bol cha suppose chala la hin minus 250 minus lagla minus 250 minus lagla ete dam बता रहा हूँ 2 digit 3 digit तो कोई पिलो 4 digit 5 digit तम पेन चला ना 5 digit लाओ टिबापी हम लोग लाचन जंप पना कला लाजे 4 अब आना खनी थुम ली ताच ना अब आना 5 पाइला चेक जाए ता 1 2 3 4 4 digit ना पाए 1 2 3 4 नी बोच ना अदे हम लोग के ना ले जान हम जी 5 plus 5 तो 10 अब आना 0 थुम देना रिमेनिंग नंबर थुम या ना 0 थुम 10 अब आना 2 नहीं बरा चन 2 3 digit नहीं बरा चन चिते नहीं किसाई ता ना 3 digit ना चलांगन हो फार ता चला ना 2 plus 1 हो जान हम 3 minus 2 हो जान हम 1 अब आना 1 number remaining number जान हम 0 नहीं 1 ना अब आना 10 नहीं बरा चन 10 नहीं 1 ना 1 ला 7 का गोपा ले जान हम 8 ला 5 कला दो रे माइनस या जो कला दो ले जान हम 3 ना 3 ला नी को ले जान हम 550 ना दा
abana 0 la 0 zo la do dem talo chisi siko ko male 05605 50650 dem dem calculate na chana se thabo hoila di long na cha 50150 ko moya sorry pira 6 ko mon chala ibra 96 na tiyo 50150 se na 50150 ala question ahon ki dong ho kan bo sa andam question aki dong masanga ji do lo bin tin ji do lo bin calculate kan bo sa ni na no tin jang go na 1245 plus 440 plus 681 iti bolang la lu thima pedam iti unit thum chula na iti unit thum chula na kalung thima chu kare ki koi re pam 12000 na kalung thima 12000 kala do ni kala do le chite ni don lawa dang se thumu ka ko pita chula na thum ka goma hele amas penalty ka gobla hum 400 800 6 plus 4 10 10 plus 4 chizar hum 14000 chula na ja 4 plus 4 to 8 plus 6 is no 14000 14 chuna not 1000 14 chuna 14 to 0 ni la 1400 chuna 1400 ka jita na 50 to 40 is 90 to 81 to 171 na dilo 50 to 40 to 90 na 90 to chalaya 10 ka gomal 171 dam 81 to tak break up thi chala na 90 plus 40 to pam 50 plus 40 to pam 90 plus 81 ka bol thila le 90 to 100 hinde khat ki ba chala na khat ka pia le 71 ki ba chana 171 da ne thema na ke dan cho pata na che 78 plus 30 l 40 katya la cha bata 70 to 40 la ho 30 7 to 3 ko 100 ne ti ke chala na ya jo 30 to 10 na ko thi chana che 40 ko na 70 plus 30 to 100 108 about 100 10 hoile 110 na dati ke go ato tele 7531 13571 na no thema calculate dang ki thim chon to no na mind calculation ele 78 plus 57 iti the bottom no thim calculate gola chon ma sapena te go ram 70 to is a go mala 100 so thiam 70 to 50 go ma sa 70 to 60 go thilo re chla na 70 to 30 go mala 100 so thi chna 57 here 30 plus 27 ka thi thi chna no 70 to 30 go le pe hum 100 chla na e wanga 8 go thalo chla na ne thema 70 to 30 go mala 100 plus na jab anam chalaya hai 27 na 27 to 8 ko malela 35 na 27 is to 70 ko gapta to 70 ko gapta to chalanga 8 nalai chala na 70 to 30 ko gapta to na abara 8 to 27 ko male 35 135 oh mon thema calculate dan che thema aile 59 52 plus 98 97 98 chun bai walde 97 tila pidam ji 90 ta ka sim thi jana no kalung thema ka calculate de phale ji 90 plus 7 ta ka hisab thi jana ji ti ka calculate thiram 50 plus 2 ka thi na 90 100 ka mole bai khela ka mu thi ta chula na 90 to som khat ka go mala 50 ti ka bol thayam 10 plus 40 ka ti ki thai chuna
Episode until 90 to 10 ko mala 100 ta 100 plus 40 140 calculate chalo na ye thema 50 hi ti ko thiam 100 ka phasa dinga 90 to som ka go ma hele 100 ta chuna som ka go zo phana chi za mo som li mo chalo na 90 to som ka go mala 100 som li mo le 140 ta chuna 2 to 7 to 2 ko mala za ham 9 149 Dam? Yes. Don't have calculate the answer. Into the layer. Number center no one. Say any number. Say no. Number in say no pen any number. 375 plus. Second one. 529 na ko ma hele ipiti ko dam 3 digit na cha ka ko ma sadya ka te chalo na 500 to 300 ko ma le number niya mara to 00 hisab to 500 to 300 ko ma le jan ham 500 to 300 ko ma le jan ham 800 ko thema ko ta chana 800 ko thema ko ta 70 to 75 is 70 ka sim to 70 to 20 ko ma le jan ham 90 to na 9 to 5 ko kama le zan ham 14 kama la 409904 ha kalo bizna 904 ate bam re chung ke manna di ka bi ta question kana so sa ani question kana so sa ani 176503 plus 2937 minus 23594 plus 824 plus 824 minus 79492 hichi exam avata hichi bole la heti de bole la calculate gore jam fa so palu de chalo na gorto le le ka jam iti kahelam iti na bolan da ga bol ka ate option 2 option 2 chala hinjing A to 81,000 B to 77,000 C to 66,000 D to 55,000 Tilati Ram what no this is limpe bam khani thumli nga gup chana na da 17650317650 abana 2937 correct 23594 correct 82479492 bogantela Joy calculation na pade phale chila apane pante te go to na plus minus la azola nga bolta bongba chana vela chan bata che nano thimin calculate na jam cha khatni thumli nga chala na khatni thumli nga chala na khatni thumli amana khatni thumli nga chala na hichi extra chala na no hichi san ham disi ni san ham Lina, which one this is ham? Li, Khani, Thum, Li, Nga. Which is this is ham? Nga,
khăn ni thum li nga chỉ thứ dân không nga khăn ni thum li nga gu khăn bom chला na ông phan ở chỗ khăn bố sẽ ông mà lần lần lên anh nhìn nó bay là tập vật nào cho nó khăn gì vậy nó nga bố là nga số cái chỉ bố sẽ gu chला na 6 digit chला na ở chỗ đó ngang ngang tao chला na ông mà lấy chỉ quay cho nó nên là 17 thì khăn in lấy dùng nên là na 1 2 3 4 5 tin la khom yang tadi cho khari abol pidum lo pi chala na khara abol pidum lo la 17 tak la yang thei cho elo la chi 1 ka zia dang si 0 ka koi the na ichi pe ne zawai kil bang chon ka dire kha ni thum li nga da ka koi the chala na e wang a chu khan ni thum li nga khan ni thum li a hi le ichi pai don da te ri witin chỉ khát ni thum li nga gục nga nè, azu teleti body ham chỉ plus ya, chỉ 17 là cái thì cho nào, one year ball pedium lo là 17 là cái thì cho boy lo pizza, 17 minus khát ni thum li ang ana pa ka minus man tao chalo na, 17 apa ka minus de la chia minus em lo na, di bo na, aja khát ni thum li nga chana, ang ana pa tam tu sang mana pa pem 7 ya masang apa abol pidum lo to 17 pela to 17 minus 2 na no thema 17 plus am che minus na trong minus na jam minus pa cha mata Kita ki bol pidum lawa la chun anin la kot nyang ta boy ta lo pi cho anga na ta main yaling to 17 minus ifam anga na pa hin tu na anga na cham lo pi don lo de na anga na cha pi mam 1 2 3 4 5 7 chuna 17 minus 2 ifam 15 na 15 minus ifira do ram cha hin 7 illa do le jam ham ha 8 chuna 8 ding abana 8 bana chu 0 zat mun ta hai khat ni thum li na 8 khat ni thum li dam heda ka koi thi na abana 5 nei ba ta chu 6 nei la chau ta chu la na khat ni thum li ali na anga na chau ta chu na anga na chau ta cha nga na chau ta cha nga nom lo anga nom at lo chia ngàn này chiều ta sorry ngàn này chiều ta chলে ngàn là gục này lọ không ta chứ na alina body ta chứ 6 khát ni thum li thì đâu được ta chứ na 6 plus 2 dân hâm 8 6 plus 2 to 7 है 6 plus 2 8 chứ na 8 minus 3 chứ dân hâm 5 na चला बॉडी लो ना 5 minus 9 चुजा हम minus 4 चुना या चे पी के जिद हम minus 4 बनाए 0 जात हम थुम दि चला ना ना खनी थुम दि चला ना खनी थुम बना minus जात हम minus 4 ना minus 4 का बोला ले जा तम जी 4 la 0 gala dole jan ham 10 la 0 gala dole jan ham 76,000 something chala na ato tele answer e bela ipi to kinai pen da ham ta na bon exam phat khud hing ngai lo time waste ne themam answer ko difference ven la chal hi chan ni na phaw na yang hin he sak thi ta cho na e wang e khud chai de wa le ti khud du ham 76,000 ta chalo na abana 5 plus 9 khuzan ham 5 plus 9 14 minus 5 khuzan ham 5 le 5 kala do le ki chai thau thau chalo na 5 le 5 kala do le lo 9 bom chalo na 9 plus 8 khuzan ham 17 minus 4 khuzan ham 17 minus 4 7 la 4 la do 13 lo
13 च ना 13 बना 0 नहीं है 0 नहीं 13 ना प्लस माइनस दिमो इला दो ताच ला इला दो जो वाची हम चला ना इला दो ताच अब ना 0 ला ही ला दो गोब दिम लो 0 ला 3 गोब ला 3 चला ना 3 ला 9 गला दो ला माइनस जान हम माइनस 6 ना माइनस 6 ला नी को कमाले जान हम माइनस 4 ना माइनस 4 ला 9 को कमाले जान हम 9 गला दो ले जान हम माइनस 4 ला माइनस 9 गला दो ले जान हम माइनस 13 ना ना माइनस 13 ना बना नंबर खत्म या 0 ना माइनस 130 दिया ची का गम 3 0 0 3 7 7 ना माइनस 130 ना 0 3 4 ए माइनस दी लो माइनस 130 0 7 ना 2 11 7 7 या अब ना 3 ला 7 को 10 चला ना 10 ला 4 को ला 6 चला ना 6 ला 4 को 10 चला ना 10 ला 2 को ला हम 8 ना दी पोई पहले हम दी है पहले चंद दी लो ना 824 giờ là thảo lầu vong do chỉ là thảo lầu hông em cái 17 là tu gồm lại sorry 17 là tu cái là đó lại giờ ham 15 là 7 cái là đó là giờ ham 8 15 là 7 cái là đó là 80,000 ना चना खाली थुमली 80,000 चचन हिंदी चना ये चचन हिंदी अब आना ही 6 ला खाली थुमली जी ला था लो 6 ला ऐसा कब दे हम नी कब ले 8 चना 8 माइनस अली ने सब नी थुमली 8 ला थुम गला दो ले जा हम 5 ना 5 ला तो गेट को गोमा ले जा हम 13 ना 13 ला चो नो चिक को थालो दे सॉरी ची थुम चला ना जर हम जो 8 ना 5 चना 5 ला खनी थुम ली 5 ला 9 गला तो ले जान हम -4 का को -4 बना तो खनी थुम को माला 0 0 0 6 7 चचन दी ना अब बना 5 ला ही 9 का गोमा ले 14 ना 14 ला 5 कला दो ले जान हम 9 ना 9 ला 8 चिक जाव सार ता ना थुम ना पाए 9 ला 8 का गोमा ले जान हम 9 17 ना 17 ला ही थुम ना पाए पे हम ली कला दो लेना 17 ला ली कला दो ले जान हम 13 ना 13 का गोबली चना 13 का गोबली नी 0 नी अब 0 0 3 7 7 ओके ना इतना हिंदी अब आना पे हम खंडी थुम नी ना तो 0 ला ही थुम को ले जान हम थुम ना 3 ला 9 गला तो ले जान हम 3 ला 9 गला तो 6 होने ना -6 ला ना -6 ला तू को ले जान हम -4 था ना अब आना -4 ला तू सॉरी अच्छा इन्हें ताम तो है बोलो चो अदी पोई 0 ला 3 कला तो ले जान हम 3 को कबला थुम ला 6 कला तो ले थुम ला 9 कला तो ले 6 ना -6 ना -6 ला तू को कबले +4 +4 ला -9 कला तो ले सॉरी -5 जा -4 logo अच्छा -6 which हम ला सेकेंड हम तो बोलो जो 0 ला 3 जो ना 3 -9 हो जान हम -6 ला 2 को कब ले जान हम
minus 4 na minus 4 la 9 kala dele minus 13 minus 13 na ti minus 13 minus 130 kala cha minus 13 zo le cha abana 0 kham na ya na 13 abana 0 kham na abana 3 la jan ham che 10 na 7 la 3 ko 10 10 la 4 kala dole 6 na 6 la 4 ko ma la 6 10 10 la 2 kala dole 8 na 8 hilo sorry chala 13 bola 10 130. Yes. 130 cho na Minus. 0 7 2 7 7 No. 2 minus 1 to 1. 3 minus. oh 7, 170 cho na acha na 8 boy mo lo chon to minus na 7706 2 77,000 de cho na hoi lai chu di lo khana men te calculation error khana men ta ada la question na ka bo khil ham answer di question na di lo na khana me e wanga chu ti ta chana bol wa ni na chana bol di wa le 77 something 8 part more 77 is that how many more cho 77 128 na na chu chung hi mai thi cho second question ga boro ta 1 2 3 4 1 2 3 second question karab bata second question bolo ta 1 2 3 4 plus 1 2 3 4 plus 1 2 3 plus 1168 इसे बोलते बोला पी हिदन 4 digit चलो ना 3 digit के तंखा लो पीछे ना 1 plus 1 खुद प्याम 2 ना अब ना खाद नी थुम में ले 0 थुम ना अब ना 2 plus 1 खुद प्याम 3 plus 1 प्याम 4 ना 0 नहीं ना अब ना 3 plus 2 5 plus 6 को जब हम 11 माना 0 खाद ना 4 plus 3 जब हम 7 plus 8 जब हम 15 5 2 5 2 5 2 5 yes 按照我被弄出题出，那我们搞过就 last digit 8 last digit 8 है ना Yes. मेरे नहीं बस Yang boleh na. हाँ Cilang akhir ke boleh na last digit 8 last digit 8 is 77,000 का 77,128 something लेते ना ये वहाँ से approximation value approximate नहीं थे या ना anyway दिदाम इता का जी पे नहीं लेता नूं थे माना कोई नहीं बचा ना आंसर तो ना बट कादिंग अजीज जान सरहों की हिम्मत थे या ना simplification अल्लाह टिम्बुर मासरूम बनता होता इबोल खाता था ना Yeah. but master the book tavin the question kana am posanya 16 divided by 36 erola 16 divided by 4 chi ka bolte now chi na bolte nam 16 divided by 4 divided by 2 answer here 8 4 2 6 huh answer 8 answer पे ना त्यों है ये ना त्यों जना अल्लाह बोल मासा पी किसे हम इतना प्लस उन लोग माइनस उन लोग पे चलो ना डिवाइड उनको ना डिवाइड चायों थे चलो ना अल्लाह इतनी बोलो हम ना नियन ये ना मुहान हम ना ना इंसान ना मुहान Vietnam, huh? 2
2 8 le 2 no mohon chuna mata chila par akan bola la bata chu 2 khon 4 divide le zat ham 4 he 2 ne divide le zat som chi 4 into divide le zat som 2 chuna 2 16 ne divide le zat ham 8 chuna 16 par akan bola le 8 no modina ala 16 to 4 in divide ta 16 to 4 and divide le pe ham 4 chuna ala 4 to 2 in divide ta e pe ham 2 answer chum che pot chuna ya answer chum che pot thei chuna its answer is depend on 2 mathematical operation hai na now divide mom ngai board ma sa divide hum tipai sta bang hum tipai la always solve from pe katiam left to right na left to right na solving candidates atimam aile suppose 8193 paratela bohan de answer to 27 3 9 which is them जिला पर आका बोला ले जिला पर बोलता है जिला पर आका बोला 9 जो 3 का डिवाइड ले जाओ सो 3 है ना 81 जो 3 का डिवाइड ला 27 सो ना 27 का टिक थी ना ए वंग मैथमेटिकल ऑपरेशन आ बोर्ड मा सा ही डिवाइड नि के जमा मा ही ले प्रेफरेंस टू लेफ्ट टू राइट आ बोर्ड मा सकते थे है ना 81 to 9 का डिवाइड 81 to 9 का डिवाइड ले जान हम 9 9 जो 81 to 9 ता ना 9 divided by 3 to जान हम 3 9 divided by 3 so 3 3 and 9 na answer so 3 that's a good masana bolan na and 270 divided by 90 divided by 3 tirong answer e pinam 1 atya hele 270 to 90 वाला 90 का डिवाइड लेसन बताना 270 90 का डिवाइड ले 00 का थी ना अब ना 9 z टाइम्स 27 लेंगे सिंगल 27 चले z टाइम्स 3 93 ना और 3 डिवाइडेड बाय 3 खुला 3 डिवाइडेड बाय 3 जो 1 है 1 ना दीता जिला पर हम बोल को ले 90 को 3 का डिवाइड ना ले जा सो 30 है ना 270 को 30 का बोला ला 39 ना तो आंसर को 9 सो दिस ना 9 to 1 के बंगम के बंगलो ना it's always calculate from left to right ना jam então será que नहीं खाना लो ना बयान दे अल्लाह क्वेश्चन खाना चु 16 divided by 36 चलो अपन जाएंगे 16 divided by 36 into 63 बेंग आके तो ये तो चाहिए minus 5n minus 20 divided by minus 20 divided by 3 into 5 bracket 3 into 5 minus 2.5 into 4 equal to 3 n is n को पे दाम 4.5 4.2 5.2 खुद अंतरा थोड़ा तो भाई सिंप्लीफिकेशन चाहिए थी बोल रहा हूँ
What now? Borma Sahoiti Bolde Hakatutai. N is find N. And question mark it. Borma Savan to Chilangai. Chilai Venturakavi. So I heard you almost happened to him. Bracket Sunga C2.5 on. Bracket Sunga almost happened to Solana. Bracket Sunga piece almost a down T minus multiply, which is almost a down multiply to 10 years to 10 years. Follow Pichana. Sika Bola as a 15 minus no 4 5 20 4 to 0 9 10 10 to no 2.5 4 aka bola la jan 4 5 20 na 2.5 ko 4 aka bola le 4 5 20 4 to 0 9 10 ka bola le jan ham disma khan ja to khala do la 10 bom ta na na ye themam chi 2.5 ko 4 aka bola le jan ham December 4 5 20 na 4 to 0 9 10 na upon 100 chala na ewa December kharam ya cho December khala do le jan ham 10.0 na 10.0 to 10 na chebang aja 15 minus 10 kala do la chi se zat tam chi se 15 minus 10 chi zat ham 5 ta cho 15 minus 10 che pyo 5 na and this is 5 ta na na abana chaya divide chong na divide chong langa permission na cholo pe chalanga 5 is at 420 ham 5 4 20 this is 20 to 5 ka divide le pitam this is 4 ta na chalayam si bona 4 ta na ale chalanga ho sol ta chalanga ila 36 iti bode ka tem divide heta ki pe le jampara na divide he ro iti ka bode am achunga lin zo chuna iti niam zo chu nu ya lin zo chu na iti fraction in here ka de chuna yan ra na ali na le chun divide he zo ta 8 by 4 ka tela 4 to 0 ka the ki sai chura na e wa nga 4 divided by 8 hong ki tia le chun fraction ko yin ta ona ro ti niam zo chura na या फ्रैक्शन का कोई अपना into पे 63 minus 5n minus 4 था ना equal to 3 से 4 होता चला ना अरे चलो इतने की वैल्यू हम 4 4 16 4 9 जा 36 अपना चला 9 7 9 63 ना 4 7 जा हम 28 minus 5n is equal to minus 4 इतना को हम minus 4 को लखना को कोई plus चला ना equal to लखना अच्छी पर अच्छे minus से plus हो रही चला ना 3 plus 4 तो 7 था चला अल्लाह minus 5 इतना को कोई दो था चला ना ये तो minus 5 इतना को कोई दो 7 इतना को कोई थी चला 28 minus 7 is equal to 5n अजी चुचे ए और माइनस की दे लो ना सीधा तम 21 अब बना 5 ये हम कह रहा ले पे हम n वैल्यू क्या रहता है ना 5 इज तम 21 हिंगम 5 21 चीज़ ना हिंगम 5 4 20 ना अब बना 1 अब बना पॉइंट को यार ले 0 सोता ना 5 2 जा 10 आंसर जो 4.2 explain ya sao ka ji ya to lo le som cha khara chai the cho bol dam na na bol do poi le question ka dan pi ni ya cho ta bang ma question ka ni so bi ti ban na nan ne number set ta set ta 2 divided by 18 into 354 plus 16 minus
16 minus 5 bracket of 2.5 into 3 minus 4.2 into 5. Chỉ khối là tỷ pi nó số nào? Khối điều là tỷ số điều là chỉ point cho nghĩ point cho khối là tỷ pi nó số nào? Cái khối đam bracket khối mà sắp bên đều chला na 3 is a times हम चे 3 is a 3 5 15 3 to the 6 7 7.5 चला minus 5 to the 10 10 है ला 0 का लाद वाले के चाहिए था चला 5 4 is a 20 20 plus 1 to 21 दे अब जो 4.2 into 5 हजार हम 5 to the 10 5 4 20 21 210 या December का लाद वाला 0 का काला 21 yang ना 7.5 to 21 का लाद वाला ज़र हम 21.0 7.5 5.13 है 13.5 30% ना 7 10 20.5 हाँ 21 था ना दिस ना आज तो ले 13.5 इसे से 13.5 था ना into हम जी bracket पर हम पाई multiply चुते नहीं ना बोल पाई लोग रिचो जी bracket तो इनसे क्या ना बोल multiply हम यार ना into 5 ना जी ना 5 over 25 2 about 5 3 15 16 17 1 and 5 5 6 December का हम यार नौ लाख पर December का 67.5 ना इसे से episode tam 67.5 था ना अल्लाह चला पिक अप और मसद हम divide ना अन्य जो या तो 2 by 18 में बोले करते चला ना into 54 2 by 18 into 54 जब हम इसे से 18 जब हम 54 2 9 is 18 so na 2 1 is 3 8 to the 41 is 5 yeah 18 3 times so na 18 3 times ya bana che 3 is ham 3 to the 6 na achunga tu to hen na jam abana che 2 3 is 6 che se pitam 6 so na 6 plus 16 khuzan ham 22 dia na 6 plus 16 22 22 chele 67.5 thousand na 22 minus 0.00 minus 67.5 that ham 22.0 ila 5.5 35.5 4 5 Repeating out 4. 45.5 na. So minus 45.5. Na. Itu number meron ko iya wata tong so cha. Ala. Usan kanan picking na. Simplification ho practice bolan to na pass question ho. ये चढ़ाम पे बेसिक कवर होता है बेसिक क्लास आया उसना नहीं होगा if p is equal to 7/2 divided by 5/2 into 3/2 q to p the term there 7/2 divided by 5/2 or 3/2. Wow, the pangalan ito na. P by Q divided by 5.52. Then
P by Q divided by 5.52 is equal to hold on this. This hold on the hold on the thumb. Equation chung pa have solve the now. A chung pa solve the fraction I keep divide with P it is held multiply here the na. It's then in a ball paying the fraction I keep divide with P change into multiply. But multiply here let's see 5 by 2 episode at time. Equation G answer is solved out of that's answer of P equal to 7 divided by 2 divide him multiply here a chung pa no ya ji no pa chung hon chalo na 2 by 5 into 3 by 2 na 2 la 2 cancel again cancel them to 3 7 za 21 by 5 2 za 10 na P hui pyam 21 by 10 ta chana ale q la divide hi iti vata chuna tite ne ka bol ma sangai hoi ji ma sadam tite ne ma sadam tite ne ma sam tite ne ma sare chuna na hi ji ka bu butun thelo re cho tite ne ka bol ma sadin 7 by 2 divided by 5 by 2 of multiply chuna na 3 by 2 dia ka bola la chi pisam 5 3 za 15 by 4 dia 15 by 4 because it had a confusion. I don't let it 5 by 2 of 3 by 2. So now, to episode term 7 divided by 2 divided by 5 3 is 15 or 2 2 is 4. So now, I let to divide below regatium. A boom button do Solana. Fraction multiply with Solana. 4 parts on 15 no Honda. Upon the 2 cancel the episode 7 to the 14 by 15. There. P hui pam P hu 21 by 10 so na Q ko na 14 by 15 na rat ni karab bitam acha tia hele amount P by Q is equal to the equation of P P by Q. P from 21 by 10 na 21 by 10 divided by na P by Q is 14 by 15 na divided by 5.52 December 100 na kala do the chalo na 552 na Decimal निकला तो अलग नोया ही zero जा का कोई दाम zero नहीं का कोई नहीं चो वैसे क्लास है क्यों चो वाह था अल अचुंबा का काथी नोई पातो नोई पा का काथी चलो ना नोई पा इज़ा हम 5 to the 10 5 3 is 15 ना अब आना 7 to the first 7 चंग 7 का काथी चलो ना 10 है ना 7 to the 14 7 3 is 21 na ala khona achunga hapim tam 3 by 2 achunga pa achunga am le cho 3 divided by nuya pa ka chi su de na abana nuya pi mam je 2 nan de na nuya be pa achunga hon to re cho ni the ma na eta ne the hon nam elo le 3 by 2 so na divided by 2 by 3 na achunga te nium khom de na achunga te ni sorry achunga numerator pa achunga nan de na it divide ni pa achunga ji to re cho achunga pa dan ding apa amoi pen pa to hin khom ding anu ya pa hi dan ding achunga anu ya pa hi anu yang ki kai su de na divided by 552 into it comes to 3 3 is 9 2 2 is 4 na yeah alle chira na kata ये चक्कर मारे चला या 9 by 4 का दिखे चलो ना
is a condition of Halachi, Piro and Katiam Bumbutu Negatilana. Divide it, pick up board and multiply Katirina. 100 to Marcus, the 552 Noya. Oh, 100 by 552. Alachi, none I got him a got here, long cut in the Nana. None in a got him, 552 num, 5.52 num. 5.52 5.25 also now. Sorry. 5.52 5.25 also. Oh. Total answer is 5.25 data na. 5.52 5.25 data na. Ado tala chi 25 5 ka ka thi 5 za tan sam 5 to 10 5 0 0 5 1 is 5 5 5 25 na. 5 4 is 20 da. 5 2 is 10 5 1 is 5 21 by 5 4 le 4 ka ta theek na 3 3 is 9 3 7 is 21 answer je pya 3 by 7 answer is 3 by 7 cha di na concept one hello ne gati ne hello ne gati ma ban la tu na ding sai tawt ta ne methian hello methian karab deta 2 by 4 divided by 8 by 6 telang iti na bol handam iti na bol handam is that song 3 by 8 song. What now say? She calculate the result that on 2 by 4 ka chita chalo na. It's PM divided by sa chalo na. Ita ka chita divided by 8 by 6 ka chita. Ka chita hai na. Ala chiti board hebam 2 by 4 into 6 by 8. Divide ni multiply ka bol le chite ne ka bubutun de na. Cipai ka bubutun de lo pi cipai oh divide jawa pa oh ala ka bola 2 za times sum 2 3 is 6 2 2 is 4 3 by 4 2 is 8 3 by 8 ala idang ka bol the jala na ai loyang le ti ka bol the chunga pa hi piam achunga pa hi nan de chala na into anuya pa the na achunga pa to hin anuya pa phon chila na into 6 na divided by nethema anuya pa hai na achunga anuya pa hai anuya ko dan de into anum da pa ko dan de na 2 za times sum 2 4 is 8 abana 2 2 is 4 2 3 is 6 zan ham che 3 by 8 ki bang tho thowa ki bang tho tho chala na acha ina chiti ka boda method answer pode dan cho 2 by 4 na divided by 8 by 6 na anu etite ne ka thi cho anu ete ne ka thi achunga te ne ka thi na ja episode te ne ka thi मतलब 48 pra ka thi मतलब 4 Pidang 48 ka sorry ka sahi kiya 4 to big ka thigam 6 to 8 jo ha kida ka thi de cha 2 to 8 4 to 6 na ato 2 to 8 ka thi jo na 4 to 6 ka thi chi ja cho ta ki bol cha ale cha ka ale pm se 4 to za 8 2 za ham 3 6 da de lo 4 to 8 ki kat hello
I know. If you think about it, I got it. Yeah, this is 7 pala. 2 by 4 divided by 8 by 6 na. 4 times 6 got heading, 2 to 8 got heading na. 2 times 2 4 is 8, abana chila. 2 to the 4, 2 3 is 6 na. Amo pa hi ikaro de tom. Amo pa hi anoi bempena pa hi achunga ka koira ta chana. Chi anoi apa ten anoi anom sapa ka kok tur da 4 2 to 4 ka bola la 3 by chinya complicated la chida la lang he chite lo le chukhon bol yang to no the confusion la. It's a concept. Tu la de ngata ta.